Maya payabak po. Yabetala po king panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina and family. Imelda and Clifford Ray Umali. Tony and Rose Gopez and family. Jaime and Adena David and family. Antonio Chase Goson. Katrina Camille Goson. Villa Villarais and family. June Pamintuan and family. Eileen Canlas. Marisa Roque and family. Andres Pangilinan and family. Lina Toledano and family. Lizzie Biray and family. Marilu Pasion and family. Mila Bukad and family. Banji Ganlas and family. Minerva Miranda and family. Early Standarte and family. Odi Carlos. Josie Dison and family. Lectors and Commentators Guild. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rason, Patricia Foronda, Romer and Lori Medina, Francet Angeli Lorin, Prima Kiwa, Christina Myler, Mary Antoinette Makasait, Jason Balagtas and family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Ricardo Pineda, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Dorelio, Irene Autencio, Pauline Deirit, Dixon Orense, Carmen Franco, Lilian De Leon Arenal. At ding sablang kapatid amasakit, at ding sablang atin COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal espiritu king pamilya dari Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. Para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong mayang unabye, Di Manuel, Teresita, Mark Louis, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romwald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Oscar, Dr. Kenneth Tristan, Amado Senior, Estela, Narciso, Armando, Nita Sal, Walter, Ana Maureen, Paul, Richard Jules, Rosette, Cesar, Noel, Agaton, Consolacion, Nida, Mariano, Epipanya, Marnie, Victoriano, Abel, Jaime, Isabel, Domingo, Ruben, Leonila, Salvador, Estrella, Mark Kevin, Joaquin, Narciso, Milagros, Maria, Epifania, Corazon, Maika. At ding sablang kaladwa king purgatorio, at det ang alanang makaga nakakarela, at ding sablang mete uli ning pandemya, makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong at kaligtasan da rin kikatang frontliners laban king COVID.
Kilagyan ng ibampo ng anak ang puaning banal ay Espiritu. Amen. Inginumantabe ake kayo. At kekang timurin. Mititipon tamo ang timong metong a familia, ban pagmasusyan ing kalabing apat a Domingo ning karaniwan a panahon. Kapatad po tanga kakita mo ing kayalan katuliran at pamanabuso karing kalulo at mayna, ing kayalan pamipante-pante at pamamirayit, makanano tamong kikimot at magbili. Eta makyabe king gulo, iwasan tamo, wala tang pakialam kaniti. Alata mo ring akarapat, o maingat ta kayang darapat king agyuta mo. Iti maralas masakit daptan, at ding panauna tune tapin alang akarapat, dapot sukat tamong atin mo namang sikanan alob, e kumondi na, o mawat karing mitatagulaling karing karelang sarili king lagyo ng Yesus at ning kayang Ebanghelyo. Manalagin tamo king Ginoo kaniting misa, ban pagkaluba na katamong sikanan. Kaluguran kong kapatad, adwan tamo king Ginoong Yesus ing patawaran o ring kay katamong pamagkulang at kasalanan at alila ng sikanan na lob at kasalpantayanan. Itamongan magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan, ulin na ito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel lampong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos paginutang. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, midalata sana, king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy baking pamibangon lang iba't king kamatayan ning kekang anak. Mi bayiting bayong biye. Ing pibata ng pamaylasa. Binalik na ing kapanayan king metong ayatong migma ng kamatayan. Ipaintulot mong kapilanman. Nakiasilo ning pamikasala. Kapamilatan ding alang ulagang pangako ning lilipas sa tula. Gawan mo kaming parating kasanmetong mo, ban mi pabanalaning tulami, at munyebye ing lugod mi, itihaduan mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi. Makiramdam tamo, kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Ing espiritu liba nako at pepatalakaran nako at dimdam keng magsalita kako ing Ginoo. Nga nang sinabi, anak ning tao, tutubod da ka karing Israelita, karing megalsa at linaban kanako. Ang gaman ngeni, ila ang ponding karelang pipumpunan, ela papepatugot magal sa laban kanako. Ding palipira, mapaglaban la pamurin at mga siyas abuntok. Tutubod da kakarela, bamong sabyan. Ginong Diyos, pasabi na ini, makiramdam laman nawali, akwara nga kilala, king ating metong apropeta, busalda. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, makayat nalaring matatamo King Ginoo, manaya King Kayang Lunos. Ulitan tayo po. Makayat nalaring matatamo King Ginoo, manaya King Kayang Lunos. Keka yat nako rening kakong mata, keka amanok nangan king trono ning banwa. Kalupa ning alipan amanalig king ginuna, makanyan kaming keka manalig. Makayat nalaring matatamo King Ginoo, manaya King Kayang Lunos. Kalupa ning alipan amanalig king ginuna, makanyan kaming manalig keka. O Ginoo, kaya kaming Diyos, ang gaking lunusan mo kami. Makayat nalaring matatamo King Ginoo, manaya King Kayang Lunos. Malunos ka sa kaya kami, O Ginoo, malunos ka sa kaya kami. Tutunang dakal ing kalibakan, ake kang tinggap. Tutura na keng malambat lilibakan, ding taong dakal apibanjan, at umisan ding mangatas alub. Makayat nalaring matatamo King Ginoo, manaya King Kayang Lunos. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Korinto. Ban milisya ko king kaparangalan, tungkol king makapagmulalang pepakit ng Diyos kanako. Mirinan kong metong asuksok king katawan, metong at tubod at batbat ng Satanas kanako, ban eko maging palalo. May katatlong ulit, penalangin ko king Ginoo, king elakone sana iti, dapat iti iyaing kayang pekibat.
Magkasya na ing grasya ko para keka. Lalong mayakit ing kakong upaya, neng may naka. Inya tutukong pagmaragul ing kakong kainan, bana kong pasiknangan ning upaya ng Kristo. Inya king uli ng Kristo, baling may nako, may pasakitan, malulupig, at maliligalig. Uling potang kapilan kumay na, katnita na ako man masikan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapuban parang alaning may pabalita. Kitamongan po, ing espiritu ning Ginoo at na ako. Pinili na ako, bani panaral ke, ing maya pabalita, karing pakakalulu. Ing Ginoo mantabe yake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Minuliya Jesus king sarili ng balen, kaya beno dingke ang alagad. Karas ning aldo ning Sabath, migmula yang tinuro king sinagoga. May nga pamulala laring dakal at taong may karamdam keya. Ngarang sinabi, no ka rin nga nibatyan, makapagmulala ing daraptana. Ewari itiya ing alwaging anak ng Maria, at kapatid na rin Santiago, Jose, Judas at Simon, at ding kapatid ng babayi, talawari kaya bekete, at ela meniwala keya. Inya nga ng Jesus karela, ing profeta, rangalya karaw, subali mo karingkeyang kabalen, karingkeyang kamaganak, at katubale. Eya may karapat na numang malaka rin, nunemo inyang timpak no ring gamat na, karing mapilan amasakit at kinayapla. Tutunang kebalisang isip Jesus, ing era pamaniwala keya. Linibot ya Jesus, karing makapadurot, abalen, bayang turo. Mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ing profeta mirarangalya, subali mo karingkeyang kabalen. Magrasya nga bak po kay kayungan. Magrasya nga ba po among Malaos kayo po king katamong misa kaniting 14 a Domingo ning karaniwan a panahon. Mahilig ya kanong maki-connect ing Filipino. Mantun yat mantong ugnayan. Lalo na
kareng sikat, agyang kapatak mo kanong dayang Pilipino o Kapampangan, burita mo, miyuyugneta mo karela. Huling karetang ayabot da at agawada, tutupin, proud tamo, karela at apag maragul tala. Halimbawa, Irufino Cardinal Santos, kilala ye po, yaing minunang Filipino Cardinal, Kapampangan niya, tao yaking guagwa. Ikristeta Comorford, balo ye po, dimdam yun eh? Aliye siguro balo, pero yitang chef, main chef ning White House karin king Amerika, Pilipino ya, mibait ya king Sampaloc, Manila. Oy, nikilala ye siguro, Jennifer Lopez. Nino ya po ita? Itang singer, itang American artist. Mibait ya at meragulya karin king Clark, king Angeles City. Oy, Bruno Mars, kilala ye. Sikat ya, international singer ya. Anak ne at mibait ya, king Metong Aymang Filipina. At i-Apple the App, kilala ye po, itang Alan Pineda. Miyembro ne ning Black Eyed Peas, Pinoy ya. Truly Kapampangan ya. Mibait ya ka rin king Sapang Bato, Angeles City. At kita pong metong ng kanta babanggita na ita, meragulya kano king Sapang Bato. Tutupin, very proud tamo, kareng sikat akabalen tamo. Makalungkot, era kalupa, ding kabalen ng Jesus king Ebanghelyo. Kabalitan niya't sikat ni Jesus karetang siping-siping dang balen. Pero ila mismo, inyang migbalikbayan niya karela, labilib, kitang agyo ng gawa ni Jesus karing kabaryo na. Anyapin me kapagsalita ya, ing profeta nga na, mirarangal ya karing sablang tao, subali mo, karing kayang kabalen, kamaganak, at karing kayang katubale. O ba't pin kaya, nanong meging sangkan, nung bakit erepensinan Yesus. Palagi ko atin pong atlong sangkan nung bakit lameniwala king Ginong Yesus. Ing mumunang sangkan ulining pamilyang Penibatana. O iting mumunang sangkan, itang family roots ng Jesus. Karing miyayaliwang balen, karing miyayaliwang lugal, ating sikat a familia, detang makwalta, may impluensya, o kaya naman, ding atsuking politika. Halimbawa, king Ilocos, ding sikat ka rin, ding Singson, ang poreng Marcos, o kaya naman king Tarlac, ding Coangco, ding Aquino, king Makati, ding Binay, kini Pampanga, ding Pineda, ding Nepomuceno, Lasatin, Dakala. Nung era ka kapilido, nung era ka kapamilya, sabi rapin ding anak, low-key ka, mababa ka mo. Nung era ka kalahi, nung era ka kadaya, kasikat, kamasikanan, kamayupaya, kamayimpluensya. Makanyan la di Jose at di Maria at di Jesus, ing pamilyara, simpli lamo. Ela sikat king politika, ela man kilala anting makwalta. Anya naman inyang Yesus biglang sinikat ya king pamanulo na, king pamanyapat ng milagro, ela meniwala keya. Uling agpang kareng kabalen na, ibatya mo kareng malukang familia. King Ebanghelyo damdaman tamo yung comment da nga ita. Wari nga ra, itiya ing alwagi ay anak ng Maria, waring kapatad na di Santiago, Jose, Judas at Simon, wari din kapatad ng babay, talawari kaya bekete. Wari neng kay makanyan tamo mo naman, karengaliwang tao, maralas kakahuntala dingaliwa, agpangking pamilyang Penibatanda. Ay kalulula mong pamilya reta, pikakapatad dayong tambay,
Areta, lahi lang murit. Bidaya-daya lang drug addict. Anak nening babayero yan. At dakal pang miyayaliwang biases karing tao. Inya etala paniwalan. Dakal tamong biases karela, anya etala kabibiliban. Anya nga tami pong mag-react karela. Talaga? Biyasa yang tutupen? O iting mumunang sangkan. Dening kabalen ng Yesus, may pigiling pamaniwala rakeya, uli ning familyang penibatana. Kadwa, antimurin atin yung connection king mumuna, erepenwalan i Jesus uli na ning obrang gagawanda. Maliban pa ketang familyang penibatana, linawere ketang obrang gagawanda. Maging sikat ya kaning meto nga familia, muuli ning estado na king biye, nung makwal taya. Nung depende mo naman ketang obra at kabilyan akarelang gagawan. Halimbawa deng Zobel at Ayala, sikat lang negosyante rin. Deng Gokong Wei ang poreng tan, sikat lang makibandi kareng airlines, Philippine Airline ang pong Cebu Pacific. Deng kekatang politiko, deng Marcos, Duterte, Aquino, sikat la ang timong tatagal king pwesto. Nanuwari ing kabiyayan, nanuwari ing kapanintunan daring Sagrada Familia, nung pag-aralan tayo, Maria, housewife yamo, at Jose, ampo Jesus, nanong obrada, aluwagi, karpintero la. Ing karpintero, king amanong Griego, tekton, ausantalang tekton. Ing buri ng sabyan, artisan or manual labor. At ding obrang gamat, ding obrang tekton, kalupa da rin karpintero, ortelano, latero, mababala mong obra, kanitang panahon ng Yesus. At ningkay, ing makalungkot ang ganang ini, ing lawe tamo, kareng magobrang areti, mababa. Anya agyangking kultura tamo, mababa mo naman ing lawe tamo, karetang taong antikaniti obra. Detang tekton, detang manual labor, mababaing lawe ding tao. Anyaning kay etamilalawot paglalawe. Alatang pamiyaliwa panugali kareng kabalen ng Yesus, king pamananggap tamo kareng kapatad tamo. Tututalang panuwalan, depende king obrang karelang gagawan. Depende king kapanintunan. Nung negosyante ka, Zobel o Ayala, panwalan mo la. Pero po tarugong karpintero ya, may paniwalan. Potang Gokong Wei at Tan, mikibandilang airline, panaligan mo la. Pero po tarugong tubero ya, o kaya magluto ya, mamipi ya, may makaing panaligan. Makanyaning milyari kang Yesus. Elameniwala ding kabalen na, uli ning obrang gagawanda. At katlo, katataulian na sangkan nung bakit erepen walan Yesus, uli ning pamisip da ding kabalen na. Ding pamisip, maragulyang impluensya king pamaniwala da. Wari nga na ning meto nga kasebyan, first impression lasts. Ing mumunang pangakilala mo neng kay yang manatili king pamisip mo. Aga nakakepo ining meto nga matuang seminarista, kukwento na inyang linobya kano king seminaryo, dakala. King meto nga klase, 50 la. Pero out of 50, hulaan nyo nung pilan lareng migtuloy. Out of 50, metong yamo ing migpari. At nino pa ing migpare, itang pe kamamulang dili, itang tatakas king klase, itang matudtud na mga di, iya pa, ing mayari. At iya pong mismong magkwento kaniti, meging parish priest ke po kasi, mayari ang pari. Sabi na, pagtakan ko nga na, paano walan? O but out of 50,
karing hanggang 50 seminarista, dakal pang banal, mayap, at magpursigi ka na ako, ana, o batako pa, ing tauling may pili. Ing tutukuyan ko po, ing miyang ubye, iamong Larry Sarmiento, pangaditaya po. Out of 50, ing peka mamulang dili nga na, yang mayari. Tutupin ning pamisip ning tao, makaniniya, nung eme asahan, eme panwalan. Nung mamulang ya, alayang parasan. Lawen yung milyari kang Yesus. Uling kilala re, anting anak ya, siguro inyang anak ya, mapamyalong ya Yesus. Kalupa da rin dakal, normal ay anak. Inyang ikit deng meragul, siguro darapta na mo naman, ing kagiliwan da rin anak. Pero era asahang maging magaling ya. Inyapin niyang migmula ng menulo, tinuro at migmilagro, ere pinwalan. Nga nga na ning Ebanghelyo, karas ning Aldo Sabat, migmula yang tinuro king sinagoga, may nga pamulalala, ding dakala taong may karamdam kaya, ngarang sinabi, no karina naman ibat, inggeling ana, makapagmulala naman, ing daraptana. Nga na po ning metong philosopher, Heraclitus, the only permanent thing in the world is change. Nga na. The only permanent thing in this world is change. Inya, agyanging tao, ikit ning meragul at ning kaya tinyang kamulangan, at tinya pamuring pamagbayo. Wari makanya ning cycle ning tao. Malatiya kanita, ngeni meragulya. Maynaya kanita, ngeni mesikanya. Mangmangya mo kanita, ngeni biyasaya. Simpliya mo kanita, ngeni sikatya. Kanita, matsuraya, ngeni malaguya. Ning kay damdaman tamo, ngarang bibiro reng matwa, eme tatasan ning tao nga na, ene man lapis. Eme tatasan ning tao. Ing tao agyo ng magbayo, antimong bayong tao. Anya kaluguran kong kapatad, ing pamananggap king aliwang tao, depende mo naman king pamisip tamo. Agyanging tao, migbayo ya, agyanging tao, meging magaling yat biyasaya, nung at suking pamisip mo, alayang ibuga, alayang apakit, mayap, keka. At suking pamisip, nung makanano talang tanggapan, at kaulan, dingaliwang tao. Anya sa kapatad, ding assignment tamo, ibat nangeni at karing tutuking panawon, tamo maging mapanusga. Ngarapin, eme tatasan ing tao, eneman lapis. At ganakantang pane ing tao, ding kayabe tamo, kayabe ta nakareta, agyuta mo muna mang magbayo to make our lives better and best. At nga kuping pane, manabilin, karing seminarista, if you are bad, aim to be good. If you are good, aim to be better. And if you are better, aim to be the best and offer that best for the greater glory of God. Amen. Ipasyag tamo pong ini, ingke katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, tikpang mayupayan tuto. Di na lang king banwa at yato, at kang Yesu-Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung karing mabye ampong nengamate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. kaluguran kong kapatad, manalangin tamo, ban maramdam yo ing siwala ng Diyos,
at alastas at misane karing katang komunidad at king balang metong katamo. Ngatang manalangin Ginoo, bustan mong pakimutan na ni nga mano mo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ni nga mano mo. Baning kang iglesia manatili ang makiramdam karing propeta, busalmi, akapamilatan ding magsalita yung banal na espiritu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ni nga mano mo. Baning balayaning Diyos, manatili ang makiramdam, kingamanong sasalita ng Isus, karing katang kapulungan, ang tingamanong mipasyag ngeni, para king balang metong katamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ni nga mano mo. Banking kataymikan daring alang siwala, ing balayaning Diyos, damdamaning siwala ning Ginoo, asasyo para king ustisya at pakalulu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ni nga mano mo. Bani nga mano ning Diyos, lingongoy at matanggap, karing makaramdam kaniti, potanging tubod ning Diyos, ipasyag nebusal ding bansa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ni nga mano mo. Panding katang komunidad Kristiyana, manatili lang makiramdam king maip ng balita ning katang Ginoo at gamitan de bilang tuntunan ning karelang die, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ning amano mo. Tanggapan sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, iulino sana king kayarian ning maligaya ning kapatad tamong mayango na biye, at ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ning amano mo. Ngeni adwan tami sarili tang kapag nasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ni nga mano mo. Oy pa ibiyeme kami ing banal mong espiritu, ban parati nung pakilusan ding puso mi, at uli naniti at tanggap mi at atok yan nga mano mo, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
talakatak. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos sa lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo. Iting daon karinggamat mo, kingi kapuri at kaligaya ning kay ang lagyo, at king kay katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ipaintulot mong iting daon, king kiligaya ning kay kang lagyo, padalisaya na kami at dala na king ilapit king biyalanangga. Iti adawan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabay ake kayo, At keka antimuri. yat na yoring puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid, pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi, kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan, inaus na kami king kekang ligaya, aginawa ke kami metong alahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay niwi, numan ka rin papasyag mi ing mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami, ibat king karalumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi, ingkekang ligaya. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. O banal mingib pa, karapat dapat nakang puryan ning metong ayato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong Ginumi, at king kayo payaning banal Espiritu, dini na namong biat kabanalan ing sabla, alakang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa pag-amuha mo mi, pabanalan mo lat palukob king kekang Espiritu, deting ayin adaralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya, ning kekang anak Yesu Kristong Ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya iting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang bengi ami pa nganyayaya, kinuane ing tinape, pe pasalamat ya keka, pinuri na ka, piraso ne, at dinwang ne karing kayang disipulos at ngana, kuananye iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, bidawon niya para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuha ning kalis pasibayo yang pesalamat keka. Dinuang ning kalis karingkeyang disipulos at ngana. Kuanan iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubo para ke kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo metea, i Cristo sinublia, Cristo datang ya pasibayo. Oy pa, gaganakan mi ing kamatayan ing ke kang anak, ame nga bus ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, at ing pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inyadaraw mi ke kabilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag-amuwa mo mi, ing yayayin ing ke kang Santa Iglesia, at lawen ming midawon king sarili na, paulin ing kamataya na, ikwa na kaming sinut ke ka. Pagkalaman mo, king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatuman kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilan man birhen ay doning Diyos, kambe ng Jose, ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol at ding maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo at San Fernando, at ding sablang banal, pauli ning pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasopa na lang patanat, king arapan mo. Oy ba, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilo gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambe ning kekang Talasuyo, i Francesco, ing kekaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding kekaming Obispo, kang among piting kekaming Kura Paroko, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning kekang anak. Oy ba, pakiramdaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad ming miangon na biye, at ding sablang keka memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayaryan, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalob mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, popurihan dakat paligayan, manggaman, king alanangga. Mitmong kapanaligan, manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Kami at suban,
Keti king yato at king banwa ni pamintuan ng lumo. Ing kakanani king Aldo ibiemo que kami, ibiemo que kami, King Aldo Ngeni. At ipatawad mo ke kami, ding salami keka. Anting pamamatawad ni karing ikasala ke kami, emo ke ipay sa ulting tukso, lunay kabusti aro. Ikabus mo kami o Ginoo, king sablang marop, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulu, parati king mikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king adananggo. Oy pa ing ginuming Jesucristo as sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming pamikasala, no nelawan mo ing kasalpantayanan ning kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan agpangking kaburyan mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay At kayungan. keka antimorin. Pakit tamong eni, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. By the mingling of this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive the Lord Jesus with faith and with love and mercy. I eat your body and drink your blood, may bring me not condemnation, but health of mind and body. Ing kasalanan niyato pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang ilalako, king kasalanan ning yato. Ipanuluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang ilalako, king kasalanan ning yato. Ibiyemo ke kami, ing Kapatad niyo Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, ako matanggap keka, dapat check kasmiyang amano mo kumayap na ako.
Palakad tao. Manalangin tamo, o Ginoo kapilan man sana, eke magkulang babye kapurian keka, para king kaganapan ning biat kaligtasan, ay pagkalugmo ke kami kaniting Eucharistia, iti adawan mi, kapamilatan ng Kristo, Ginoo mi. Atin tapong makuyada kapabaluan. July 16 is the feast of Our Lady of Mount Carmel. July 12, 13, and 14, Triduum in honor of Our Lady of Mount Carmel. Schedule is as follows: 5:45 Holy Rosary, 6:10 Triduum prayer, 6:30 Holy Mass. July 16, our feast day, the Mass in honor is at 6:30 p.m. Brown scapular will be distributed at the end of every Masses. Thank you. Ingino mantabeya ke kayo, At keka ang temurin, ido ko yoring buntukyo, manigapu keng bendisyon ng Diyos. Ing Diyos daratang ya ke katamu, kapamilatan ding taong mayna, pagkatiwala ne karela ing balita ning kayang amano, at agyaman ing katawan ning kayang anak. Pasik na nga no sana ning Diyos, ban ered dirinan sagkuling dalan tang papunta king Diyos, no ipasyag deng mitmong tenaka ning kayang amano. Matula ta sanang tanggap uling daralandeng lalapiting Diyos kay katamo. At antimorin king kay katang sariling kainan, ing Diyos yasanang kay katang maging sikanan, at bendisyonan ako sana ning Diyos, Iba, Anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing kay katang misa, mayarine, umen ako at magdalaking amano ning Diyos, mibyebye, kaniti at ipasyag, karingaliwang tao. Salamat king Diyos.